Reka nongere mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza inshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda ndabasuje nizere ko mumeze neza cyane mbahaye ikaze mu makuru y'imikino abagezweho nk'ibisanzwe tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye bigaruka ku makuru avugwa hano mu Rwanda ariko by'umwihariko mu ikipe ya APR Football Club amakuru yose ajyanye n'ikipe ya APR Football Club muzajya muyasanga ahangaha muranabimenyereye abenshi kubera ko nta yindi kipe tujye tuganiraho uretse ikipe ya APR Football Club kugira ngo abakunzi bayo mukomeze kugenda musobanukirwa iyo mushatse kumenya amakuru ya APR ngo muyabariza hehe n'ahandi rero hatari kuri Sport Galaxy Rwanda muyumva yonyine n'ayandi makuru yandi ma ekipe tujya tuganiraho. Ubwo rero nizere ko mumeze neza cyane ubwo mwabyumvise ko tugiye kuganira ku ikipe yanyu ya APR Football Club, ikipe y'ingabo z'igihugu, ikipe nyamukandagira, nibyo tugiye kuba tugarukaho. Ni byinshi biri kugenda bivugwa muri iyi kipe. Nimugoroba wari umukino ukomeye cyane wagombaga kuhuza ikipe ya Vision yakira ikipe ya APR Football Club. Navuga ko wari umukino ukomeye cyane ko navuga ngo ukomeye cyane nko ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club kubera ko wagiye kuba hari spectacle nyinshi, hari amagambo menshi yavuzwe, hari amakuru menshi, ari navuga sengwiki harimo information yo kubaho attention cyangwa se yo kubaho mo attention kugira ngo umenye usobanukirwe byinshi byagenaga bibera mu ikipe ya APR Football Club. Ngira ngo impinduka namwe mwagiye muzumva. Ubwo rero byagiye kugera ku isaha 12 aho umukino nyirizina nk'isaha nyirizina umukino wari uteganyijwe gutangiriraho havuzwe byinshi, habaye byinshi. Tugiye rero kuganira kuri uyu mukino, urumva wari urimo impinduka nyinshi tuganireho, turebe umutoza yakoresheje formation, yakoresheje technique kugira ngo nyine atsinde umukino. Turebe mu kibuga bari bahagaze gute, abakinnyi muri rusange bitwaye gute, babonye ayo mahirwe. Tuganira no ku makuru aremereye cyane ya bamwe mu bayobozi ba APR bagarutse bose abi bakomeye bagarutse ahantu ahindi mu kibuga muri stade. Nabarebaga bose aho bari bicaye mu muzankano zabo ziba zisa neza cyane, bari bahabaye. Ubwo rero byari kugorana ko ikipe ya APR yari gutakaza nanone amanota 3 kuri bariya imbere ya bariya bafande bakomeye cyane. N'amagambo n'ubutumwa batanze bagenda basiga nyine baje ariko baganira, nago ibyo byanze bikunze habura kumenyekana bimwe bagendaga baganiraho bagushaho. Ibyo rero byose tugiye kubiganira murabyumvira muri kino kiganiro. Impinduka zabaye, chairman ntabwo azakomezana n'ikipe ya APR Football Club, ngo ndavuga afande Colonel Tade Richard Karasira. Umusimbura n'indi aravuga abagabo babiri, byose urabyumviramo hano bakomeye cyane kandi bakurikira ikipe ya APR Football Club bayibayemo igihe kinini. Byose urabimenyera hano muri kino kiganiro. So nongere mbahe ikaze rero, nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'ikipe ya APR Football Club. Mutera agatebe mwumve ikiganiro muve mu bindi. Nimba ushaka gusobanukirwa na byinshi biri kugenda bibera mu ikipe ya APR muri no minsi, icara hano tuganire. So ndahera munyemerere duhere ku mpinduka ari nazo zatumye umukino APR itsinda ikabona amanota 3. Ikipe ya APR Football Club yaragiye ikwirukanira yitwa Eric Nazinda, afande Eric Nazinda wari team manager. Bamaze kumweguza bamuhagaritse, bahise bagarura Major Elias Kavuna wayihozemo muri 2021. Ubu yagarutse rwose ku munsi w'ejo. Yaraje afite amadokima menshi yanga amafoto mwagiye muyabona naho ngaho muri kugenda muyabona ko yari tayari cyane. Major Elias Kavuna rero
yari ahari yahise anatangira inshingano ku mukino wa Vision na APR Football Club. Bidatinze mu masaha y'ikigoroba nibwo hagiye hanze inkuru ivuga ko na Richard Karasira Fande nawe rwose atazakomezanya n'ikipe APR Football Club. Yarayimazemo umwaka umwe n'amezi 5 kwa cyangwa se amezi 17 ayoboreye ikipe cyakwa yatwaye shampiyona muri Sekafa agera kuri final aviramo mu mukino wa kabiri w'amajonjora ya CAF Champions League. Ntabwo byari byiza ku ngoma ye, bivugwa ko yamaze kwinjirirwa n'abantu b'ingeri zose bagiye batandukanye bose bashakira akaryo mu ikipe APR Football Club akabaha karibu, ariko ibyo bavuze ati reka tubishyiraho iherezo dushaka abantu bayishoboye ari bo bayiyobora. So abakunzi b'ikipe APR mbere ko nkomeza nshaka kubona mwanditse muri comment uburyo mwishimiye impinduka zabaye muri APR, uburyo mwishimiye mwaraye mwakiriye intsinzi yanyu, mwakiriye ibitego bibiri bya Mamadusi. Ewana muri comment irekure umbwira uko wiyumva, wandika uko wiyumva nk'umukunzi ukomeye cyane wakadasohoka wa nyawe utari igihuha wa APR Football Club. Ndaza kubona izo comment zanyu. So ubwo rero hanyuma nyuma y'ayo makuru abantu bose ngira ngo cyane abantu bakwiswe n'inkubana bakibaza ibibaye, ndakeka atari abakunzi b'ikipe APR Football Club, kereka abandi makipe nagiye mbona nka bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon bavuga bati badukuriyeho umuafande wacu ngo baramweguje. Kuko nyine ngo babonaga kine ibintu bidafite icyo byakangaho ikipe ya Rayon Sport n'ibiki cyangwa n'andi mayikipe bagenda bandika ati rero ati umukunzi wacu baramweguje. Ariko ku bakunzi b'ikipe APR Football Club ku ruhande rwanyu mwebwe nari mbizi ko abenshi bavugaga ati ahubwo byakabaye byiza n'ira staff yose bayeguje akajyaho APR nshasha, staff nshasha, ubuyobozi bushasha bufata ibyemezo biremereye cyane. Ariko ubwo rero ku kibuga rero umukino abantu barategereje kureba ni bande baza kureba uyu mukino, bari biteze ko bari buze kumanuka ari ku bwinshi. Twahageze ku kibuga APR iraza, abafande bari bahageze kare cyane biteguye ko umukino utangira. Hari amwe mu mazina y'abo banyacyubahiro dukesha mugenzi wacu Rugangura Axel Bombo Shokora yagiye rwose aratohoza afata amafoto yabo rwose araberekana uko bose bari bitabiriye, bari baje ari benshi kabisa, bona ko bari bakaniye cyane bavuga ngo aya ni amanota 3 tugomba gucyura uko byagenda kose. N'abakinnyi bababonaga bakavuga ati tudatsinze byaza kugorana. Wenda reka munyemere mbahe amazina y'abafande bari bitabiye umukino. Hari harimo afande CDS General Mubaraka Muganga, urumva umugaba mukuru w'ingabo. Hari harimo kandi Major General Vincent Nyakarundi, ni Army Chief of Staff cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka. Hari harimo kandi Major General Alex Kagame, umugaba mukuru w'inkeragutabara yanayoboye ni ikipe APR Football Club. Hitabiye kandi Brigadier General Pascal Muhizi, umuyobozi mukuru wa Task Force Division, ndetse na Brigadier General Berite Mukasa Cyubahiro, umuyobozi wa General Headquarter. Hari kandi Brigadier General Nelson Rwigema, umukuru w'ingabo z'inkeragutabara mu ntara y'Iburasirazuba. Hari kandi Brigadier General Frank Mutembe, umuyobozi wa Division ya 2 ingabo zibarizwa mu majyaruguru. Hari kandi Brigadier General Deo Rusanganwa. Uyu Deo Rusanganwa mu kanya tugiye no kumugarukaho kuko ari mu bavugwa bashobora kuyobora ikipe APR Football Club. Biravugwa ko ari we wagizwe chairman musha w'ikipe APR, turaza kubiganiraho. Ndetse na Major General Vincent Gatama nk'umuyobozi wa Division ya 4 ingabo zibarizwa mu ntara y'Amajyepfo. Hanyuma uwa 10 ni Colonel Simba Brigadier Commander. Abo ni bamwe mu bayobozi b'icyubahiro bakomeye cyane
bo mu nzego z'umutekano bari baje kureba uno mukino. Urumva ko APR yari itamirijwe n'abanyacyubahiro benshi. So ikipe rero tugarutse kuri Brigadier General Deo Rusanganwa, niwe biri kuvugwa ko ari buze kuyobora iyi kipe ya APR Football Club agasimbura chairman. Ni umwe mu bagabo amakuru natohoje nawe bazi umupira cyane kabisa, kurikira cyane kandi ikipe ya APR yizi neza, batavugirwamo ewana, bari hamba ariko nyine bafata ibyemezo utapfa kwegera cenyenge gutyo. Nawe uramwumva Brigadier General abakomeye cyane, vuga amagambo make y'ibikorwa byinshi. Niwe rero uraza kuramutswa byange bikunde ikipe ya APR Football Club. Mu minsi iri imbere muragenda mubibona gake. Murazi ko ikipe ya APR ibintu byayo nyine ni bwihishwa, bitwaza gake igenda bitwaza gahoro garo, ntabwo ihita itangaza gutyo cenyenge. Ubwo rero Deo Rusanganwa icyo mwamenya nuko nubundi asanzwe akurikira ikipe ya APR Football Club bya hafi. Undi wavugwaga ngo nawe ushobora kuramutswa ikipe ya APR Football Club hari uyu Deo Rusanganwa, urumva, na Alex Kagame yigize kuvugwa, ariko we bisa nkaho biri kure cyane. Ubwo rero Deo Rusanganwa niwe ushobora gufata iyi kipe ya APR Football Club. Izo zari impinduka nagira ngo mbanze manyuriremo zaranze uyu mukino. Mu kibuga rero, mu kibuga nyuma y'ibyo byose abo bafande bose baje, hanyuma na Major Elias Kavuna yatangiye imirimo yo y'uteam manager ewana. Nyuma y'uko ba Jorginho birukanwe, byahise twinjire mu kibuga. Umutoza Darikonovic yari afite nawe kumanuka mu kibuga akarwana urugamba rw'imbere y'ikipe ya Vision. Yari yabanje mu kibuga muri defense, muzamu ni Pavel Nzira nk'ibisanzwe. Muri defense afitemo ba bagabo bane barimo Byiringiro Gilbert kuri kabiri, mu gihe kuri gatatu yarahabaye kapiteni w'umugabo Claude ari y'umusuwane, ndetse na Clement mu kibuga mu mutima wa defense kabisa, mu bwugarizi hagati bahabaye 4 na 5. Imbere akoresha mu kibuga hagati muri mediane aza gukoreshamo Engineer Theodore Ruwanga ari kumwe na Richmond Ramptey ku 8, ndetse ku 10 hari uwitwa Muhammadu Lamine Ba, uwitwa Seydou Yusuf Dauda yabanje hanze. Ngira ngo sinzi nimba yanaje no gusimbura, ariko yari yabanje hanze. Hanyuma mu mpande yarahari Gilbert yagarutse, mu gisha Gilbert, urundi ruhande rucaho ruboneka Jean Bosco ibumoso, hanyuma iburyo ariko bagiye bahinduranya imyanya, we na Mugisha Gilbert akatakisha Mamadusi. Ku munota wa 11 rero baje kubona penalty, Mamadusi ayinjizamo neza cyane, ntabwo ajya akora amakosa ku kijyanye na penalty, ni umuhanga cyane. Ngira ngo sinzi ko ari n'undi mukinnyi umurusha dufite hano muri championnat ku gutera penalty nk'izi ngizi, rwose ziba ari utuntu toto kuri we. Hanyuma biza kurangira igice cya mbere bimeze gutyo, APR ubona ko irimo irakina noneho ewana, yakinnye umupira mwiza, yarushije mu mapase, amaposesiyo n'ibiki byose ikipe ya Vision. Gusa na Vision nayo ikagenda icishamo yataka. Hanyuma uwitwa ku munota nanone hafi wa 50 na w'igice cya kabiri haza kuboneka indi penalty nanone, Mamaduse ayinjizamo neza ku ikosa n'undi ryari rimukorewe. Biza kurangira gutyo nyine umukino ari ibitego 2-0. Nubwo hagiye havugwa penalty zitagiye zivugwaho rumwe, bavuga bati uyu musifuzi byagenze gute, yagiye asifura ibintu yabonaga bikwiriye, ariko nyine amanota 3 yagiyeyo uko byagenda kose. Nyine wabonaga ko wenda penalty ya kabiri yo
nabonaga ko bigaragara ko iya mbere ho habayemo gushidikanya, ariko nyine umusifuzi niwe ufata ibyemezo uko byagenda kose. Amanota 3 ya APR irayacyura, ariko ntabwo yakonvetse. APR ntabwo ari iyo gutsindira kuri penalty, bakomutoza akomeza ahindura uburyo ki bwose bajya babona ibitego batarinze gutsindira kuri penalty. Ikipe nkuru oya biba bigoye penalty kandi iboneka ariko mwatsinze n'ibindi bitego bitari ibya penalty. So nuko byari byifashiro mu ijoro ryakeye mu ikipe APR Football Club. Nyuma y'izo mpinduka zose shampiyona APR yo irasa nkaho izongera gukina nyuma y'Amavubi, nyuma y'ikipe y'igihugu Amavubi, kubera ko ifite abakinnyi barenze 2 mu ikipe y'igihugu. Ubwo rero bivuze ko imikino yayo izajya ibibirarane, izongera kugaruka ndakeka ari nyuma y'ikipe y'igihugu Amavubi, kuko Amavubi bahamagaye barahita bajya muri camp, kuko ku munsi wo kuwa 4 w'icyumweru gitaha bafite umukino n'ikipe y'igihugu ya Libya. So ubwo rero abakunzi b'ikipe APR Football Club nicyo naba mbabwiye. Reka dutegereze turebe ko Deo Rusanganwa ari buze gufata ikipe APR Football Club, kandi dutegereze ko noneho gutsinda kwa APR byajya byaza, ikazahozaho nyine abakunzi bayo mugahora mwishimye nk'uko mubyifuza, mukazajya guhura n'ikipe ya Rayon Sport nayo imeze neza muri iyi minsi, tariki 7 z'ukwezi kwa 12 mumeze neza. Abakunzi ba Ruhago bakazareba kandanda nziza isa neza kabisa iryoheye amaso. Iyi ni Sport Galaxy Rwanda rero, kanda subscribe dushyigikire. Nimba uri umukunzi w'ikipe APR amakuru yayo yose abarizwa ahangaha, wowe kora subscribe, ibindi byose nibwo byazi byiza biri imbere. Matunda yiko mbere, mukomeze kugira ibihe byiza.